uphethe samfana awunangcono is either ukhuluma na rine kana ukhuluma ngangi satwa chao ke ni ta khonzena ra bananso tumvisa mara tumvisa ula n'wana mihleketa ka andzaka lo mina kombe xibanga mi tlhela mi pfumela ku na vukungu bya byongo lebyo mina ni ta huma ni hala ndlela ni ya miyela timhaka ta n'wana ku ri na kutse va ri nga dropa charges zavo man Because is this a date? Sisongila son. Skat. Ay kat yari so. Yeah. 50 million le ya wena Richard ladies na wo shela mina nga ngumwa Ixivundla xa mina yama xana ndiya xa swin'wana namuntlha sure se injeni ka u hlekahleka sweswi no man ati MEC or provide 50 million yera anikuthi yes anikuthi ka 50 million yeah 50 million Richard kasiyenje sokuyenje when I relax but I was with the 40 million yani yeah ido shuma Brazil ndasho oh so tibana kwendla ti Okay, swa tsakisa sweswo hikuva n'wana un'wanyana wa laha kaya i nsimu ya leti akeni mi ke kumi n'wana Kensani se hleketa ku ri mina ni khegurile ni nge endli nchumu mani a ni nga swi vuli hi ndlela leyo fani kahle papa Kalabatlhakane. Exikarhi ka vanhu lava hinkwavo wena. Exikarhi ka vanhu lava hinkwavo i ya tsandza hi mbuti leyi Richard. va mara ni fanekele ni endla yini mi tsone ku xiyimo a xi tika njhani tolo mahlori a nga swi kota ku na ka xikolweni kunene baba a swa boya ku ni ta na ndlela yin'wana yo antswa laniwani Ndlela ya thyaka. a mi lava ni le endla yini sene baba a mi lava ni endla yini Musa mani ni kombela mi yimanyana baba mata ku yina ni eka nkarhi lowuwani ku sirhelela ndyangu wa ka hina hi swona swa nkoka ngopfu evuton'wini bya mina a hi tso mi famba kha ni tsumisana lowuwani Richard le ndzhaku Sirhelela ndyangu lowu wena. Tiko ro sirhelela hi mani. Loko u tsandzeka wena ku tirha na khamba leriya Richard. nkarhi wa valova mina na nkarhi wa vona vanhu va fanekele va xalamuka evurhongweni baba futa va ta khawula famba ka va tshembana na makhamba lawa Semi ya kwihi? Ni la ku phamela. mana men long cup Mananga ni kombela ku ri u nga va heleli mbilu naswona ni kombela ku ri u nga va soli na swi tiva mani ta kombela ku mi ni khomela loko ri ni va lwe ndlela ku nga ri yona fa ku na mina minkarhi yin'wana mama tiva ntwa ku na mina ni tsandzekini ta sirhelela ndyangu lowu lowani Ku hala u nga za u tsandzeka kona n'wana mina na tinyungubyisa hi wena n'wananga na tinyungubyisa loko ni langutise wena ku hava na munhu na wun'we la tikweni loyi a nga tshama tekatekana yimisana na dinuna letiya Richard handleni ka wena hi wena ntse ku tekatekisana na Richard na swona mani kambe xa nkoka ni ku fanekele ku ni hlula a ni tshama ni n'wi hlula phela mina Richard Tafelini u vo dile ku ri o khedefa MEC wa province a dile ke swa hona tsa wa province a
adile le bo modao Richard e le gore ke mane ya ba ke tsenana gore mo village ne hae ka mo kana yona a ga disa di MEC mayara ba re ke ne bo papa bangwe ba councillor auna ka this area auna motho wa ka tse tsebene gore Manda ena she's the queen of this village abe o shota fela gore be ba ke tsana be ba tshwantse go change leina la village le ngwale gore Manda ena's village from Manda ena's village is Manda ena's tavern ebe se mogitri mo jaka it's about taba e dori So, Badeba, that thing I go say Sangamanda or that is the reason one of our two ice cream you guy. That's so funny. Man, Papa, nari tobara kuidama. You can't get him in Chumasokulam. Kensa, ukubzerela kuri akuna nyimba kwa. Man, send him telling Kurko, Melala in Ashkan going. And your friends all day, man. Why umbrella budget? Yeah, eat. Ah, you're approving. Hey, Papa, why approving? 10 million inquire. Hey, MEC was there on your why? Itokota kuku shama teratero, you remember? Mara. Ah, Nerkensa and Kensa. You're attending to the service budget. Papa man labaya. Ay, abanga olobang abatika. Kahle ipune intokoto ngwina. Wow. Ukushabisa papa. Wona nga endla ku ri kuma mpimanyeto lowu. I miss. You Okay, papa. Ikutirhisana. Swin'wanyana hi ku ni mihlekisa. Se tolo. Comme me gesa ku ni humese hi mani? Tona. A yi ri mani n'wananga? Vukosi. Hleketa, phema a nga swi tivi ku ri I date no hlamala munhu a humesa swiluva, ti-chocolate. Na swi tivi minkarhi wa yena Papa, nga ku ni nga takasi ni nga mi takasi fane so mi vona ku ri mi njhani. Papa ni nga ta na vukosi mina vukosi. Hayi papa. Kwalaho ka yini lahla maphepha hi nge malavi ka ntengo wa Richard a ni tshembi ku ya ta matirhisa va ti va tiselani ku hava ndlela ya kahle yo vula leswiwani kambe mina ni hlamba mavoko ka timhaka letiwani ta Richard a ni yitini a tshika ku tlanga hi musa hi tirhise mari na nkarhi wo tala ka nandzu lowu na swi tiva sweswo tiselani ta khomela ni khomela u ri yini hi nkata Chauke u lava a veleka ejele nkata Chauke nga veleli yena yi ta huma nhlekano namuntlha kusukela swa rini yala mimahungu le mina na leyiwani Richard yi nga valula hi wona tona hi wena mani musa se u endla ntwanano na Sathane yena self a lava ni endla yini tiselani ni tshame ka ni n'wana loyi wa Richard ka hlaphavano le kaya hi sweswi swi lava ku a swi la u hlawula leswaku hi ta va khomisa njhani va ti va tiyiselani laha vutomini lebyi hanyaka byona sweswiwani vutomi bya yena byi fana na ntsutsuma minkarhi yin'wani hi fanekele ku hlawula ntsutsuma lowu lavaka ku ta tsutsuma ka wona ni swi tshembi leswi u tikomba se u karhele ku lwa hi musa Njani futhi vukosi? Ngamfuna yini? Aniku, ni kombela minisi nkadani ngani? Ngoma matlisa na ntirho wo tala mati. A ni la ku kombela ku rivaleriwa ka leswi nga humelela tolo. Mi lo saseka, mi munhu wa kahle swinene. Ene ntombi ya fana na n'wehe. Muti swo la yi boya ri na mahika. Ma ni twisisa musi? Na mi twisisa mi nga vileli swona. No, ku ri wa twisa na swi tiva. No la ku ri ni ta hunguta na rivilo. Man
Wa ni twisisa? Na nga vileli loko u chayisa ntirhweni u chayisa nkarhi muni ni ta ku teka ndhawu ni ku yimerile. He ni swi nge koteki. Butbukosi mi wa nuna wa kahle ngopfu kambe a ni voni ku ri ni nga kota ku mi nyika ntsako evuton'wini. U nyika ntsako wo tala no byela ku ri u sasekile u xongile loko ni twa voice ya wena u ri u famba u ri hala na tsaka ni ntsako ni risema ra wena ra ni tsakisa swinene. U xongile. Butbukosi sweswi ni langutisane na mintirho ya laha tiakeni hi na va ka Mudau tiko leri hi langutisile se a hi lava ku famba hi tiphuntisa laha emugangeni se swa ku twanana swi nge tirhi na ntirho wo tala. Tsheleja go goje. Hey, a be ke travel ye bele ke ya maemo. A o kana go malambane. O da batho ba bedire ka mo. Ke re MEC. O ba imowe a ke tsamaya le reshet. Bona la tana. Anna magana ku he a tshame ku hosinkati shiba a tshame ku. Mina bona a swi ntovi na kun'we. Na tsala na swi ntovi sweswo mina. Ke mani ayo. Motho wa bana ka yena. A ke to bulela. Ula njalo. Uwe. A ke bude le tso. La bole le tsebe di tseni yana bele jeo. Eh, ke o re ke mo fe ayo. I stick. Bon. Must be nyanga tsa ile swiswa musama. O le ka malatelo ya Richard ya be ya bena. Lo hona ke benga magala. Mosa a ke boya la biswa ke dilo ja wena. Ai, e bula njani? Shilo tsandeka. U tsandeka un poirile, I tsande na bantu ba ka singa man. U boule byane. Na mosa o ba tshwande re ya da ba re dieta ja bo papa wena. A lwendro ya bo papa we. Wena o lulete di bia sipotsoni. Okay, o isikamo mosa o ba ka se khona. O lwela kitchaba ka borena community yawe. Wena o emete di bia ncincinca. Ke ntrelo ngoro do ede yona. Mokhala be moga. Yo abana la no go re alwendro yawe a ji ya romele je ngwana. Ka re ngwana ke no yara. Ngwana wa laba. Ndro je ja bolela je ke ja kale. Musho wa maburu budile. Here. Ana bela o dilo pagela le shatra nna ka mo. Ikatna majagari o do le shatra. Ki ya ri tsena nga aga. Tshama na plakata o tshama na. La wena o ka we straight. Le batho wa le tseba. Ndadi khore o nthuse nga something ya. Nne o ngantela cho. Ningisile? Jo. Okay. So ndadi khore ila chomi ya u ya polisa. Bangi mapolisa. Uye wambe nayo uri hey man. Rikombela uri avise Esther. A drop its charges. Esther? Yeah. Kunjinja yini? Uchincha uri ndo amba na Musa Baloyi. Rita deal ya uri arari ndanga mulicha uyu mtu abva Esther. Baloyi asidorisela mra. Sendekil? Sure. Ntalona ya? Stamsekil? All right. So? Kansani barich? Hey, moyo. Kusaseka? Usumutembera ka ngwanana. As type yao. Type ya kukanzela ra uko. Uzosaseka. Daranza. As type ya one man. Yeah. Oh, Bukosi ngwena lapha. Aye. Ngwena munhu loyi. Mutawu, mi siya henhla ka tafula, ni hleketa ku ri ya laveka, ni le ku hundeni. Bukosi ka, majambo lawa mi endla yini ka? Anendli nchumu? Aha. A wu lava ku ta dya dina na yina kaya? Ntata, loko tani, a swi kona lexi ni xi endlaka. Hi swona. Ta vona na majambo? Ku leswi ni fanele swi endla, hi ta vulavula. Mi tshamisana kahle.
hi swona ni ta vona no dlaya munhu na ta ku vona later nghena Mantsauke. Ngena. Ledzele nalona. Ndzi njhani vutomi? Tsakela ku huma jele loko mi vula swona. Musa. Mhaka leyi hinkwayo a yi vuli nchumu. Se ni hume njhani ya jele? Ha? Hayi. Onge un'wana u tlanga hi mina. Mantsauke. Swihehla swa n'wina swi vuye swi herise. Na swi tiva. Kambe njhani? Swi ta njhani leswaku munhu wo fana na Richard a nga khomiwangi? Hayi. Phela munhu loyi u dlaye nuna wa mina. Na swi twisisa leswaku n'wina mahlandzukile sweswiwani. Kambe Richard u dlaye tata n'wananga. Lava ku n'wi yisa ekhotsweni. U fanele a hakela leswi a nga swi endla. Se yi endla njhani sweswi? ku hava xo xi endla sweswiwani. U ri yini? Njhani? Mi ta ni khomela mani Chauke kambe ku hava lexi nga mi pfunaka hi xona nkarhi wa sweswiwani. Sesi, mi tavise ku ni pfuna. Musa, mi tshembisile. Ni nkarhele ku tshama lawani. vona hi fikini boss avangena kakuka mana wena Basta. Boss V. na tsaka loko mi vuyile la Giyani hi hambana na Mamelodi liya ma wu tsundzuka ntirho luwa mi ya vulavula hi woho Ya, hi swona boss, a wu tsundzuka. Ya. ni lava mi wu endla namuntlha vusiku lebyi Okay boss, hi swona boss. maneti Ya boss. mi ni twile Hi swona boss. Ya. bele tindleveni Namuntlha navusiku. ke kahle A ni ko njini ya farani zwiviri ndi farani timonyana. Mos ayinwelo rero a ku ni swindlela leyi swilo swi lava inwa ku na mpimo wa kona phela wena u nga rivali ku ri i gqweta mani nona kahle mani Baba wa tiva ku na swiboho leswi ni nga swi khoma leswi swi nga tshamiku kahle na mina sweswi ni langutela albo hluriwa hi Richard hluriwa hi Esther hi loyi na nkhensa ndhendleni wa ni hlula a me hlulekeni baba a hi endleli ndlela leyi wa swi tiva Khensani n'wi tshikinyana yena hi yexe u ta tivuyela a kharava u ta va vonile ku mara Musa yena i endla swa kahle mulandani baba baba va ri ku tlula ka mala ku letela n'wana wa le ndzeni leswi vulaka swa hinkwawo mati lama ka mudawa ma bole hinkwamo ku bole Richard ku bola mhana kona hinkwaswo swi borile leswi hlula swilo namuntlha hi nga hluleka kambe mundzuku kota ku komba ku leswi swi wa swi kota phela wena i khalanga mani issue ni yori Khensani future way guy ofuna ku mala maybe n'wana wa Cyril instead of ayina vukosi uyu andiwe no man Khensani tlharihe ngopfu she knows what's good for her wa swi tiva
leswi kahle for yena. mara a swi kamba uri ugenius un'wana a to va genius n'wana ringa ri iwe u invita vukosi ndi a stamp of approval and wa twisiro vanhu vahana va humeli murahu ati Please. Tshika ku hleketa ku ri nga ku ni n'wi vitanele ku ri a ta tshama na yina. He's not coming to stay. A nga ta ku tshama na yina. U ta ku Jenny 10 o'clock u ta va fambile a tlhelele ku lo ma tshama kona. no fine then so u ga Khensani Khensani u rhumele SMS. U rile ku teni u a delay le tirhweni. Ta vuya ku nga ri khale. okay all right then Khensani tlharihile. Tshika ku stressa. Khensani kwala. fana na wena I'm good, thanks. Thank you for getting back to me. I was asking about the pesticide delivery. We placed an order about a week ago and we haven't received anything yet. Yes. Okay then. Thank you. Thank you. Bye. Kense. Minjani? Njhani minjhani ya yini? Nifukile. Kumbe khomeriwa loko mi chuhisile ne? Oh, okay. Loko mi lava ntirho a mi kombe mi ta mindzuku. Hi pfarile sweswi. Basa hi lava ntirho. Ntirho u kumini ende la ku tirha ku tshembeka. Magwinya mani. Hey. Ana saca. Mlengo, mama. Que mañana, mlengo.